Deca zaposlenih u televiziji Galaksija 32 danas su dobila poklone za novogodišnje praznike. Poklone su im uručili Deda Mraz i baka Mrazica i usput im ispričali priče o svojim doživljajima sa putovanja po svetu. Deda Mraz i baka Mrazica danas su na našoj televiziji mogli da se uvere da su sva deca bila dobra i vredna. Nagrada za to su slatkiši kompanije Swiss Lion Takovo iz Gornjeg Milanovca, u kojima će naš podmladak uživati tokom praznika. Na ovim bogatim poklonima deca su se zahvalila pesmama i recitacijama. Božić štapom bata, nosi šuva zlata od vrata do vrata. Na čija će vrata dat blagoslov zlata, na naša će vrata prosut šaku zlata. Deda mraze, ne skrijesi sa stase, ne okovaj, ne dremaj, već poklone spremaj. Leti metak preko polja opasan u letu, ja se nadam, ja se molim da promaši metu. Nije važno koja gađa pticu ili hijenu, nek promaši, nek pogodi brdo ili sten. Na dodeli paketića u televiziji Galaksija danas je bilo puno smeha i pesme, a ono što je najvažnije jeste da se broj mališana iz godine u godinu povećava. Padaju s neba bele zvezde, sanke Deda Mraza preko brda jezde, padajte,